Watinda hata musese mwendo andiendo kulikanya kana ndini wa kalenda ka Uuiti. Kila mwezi wambe methea wa mailikana uwa cervical cancer na ile awi cervical cancer awareness month na icho tuthi watu inene ya muthenyani umundi kalifu ndini wa kilungu cha Uuiti muthenyani umundi nyeni tawa masiwa kitaka naindi nithiwana ndakitali witu muthenyani umundi tisu langeni kwa alamu siase kilungu kito naindi kaya munenge mwana o amukethie na aimu tabia we etawata na eka ata. Karibu sana. Asante masi. Mwithukisia kwa masitwa nita Wilson Kimanzi wa Ngungu. Ni daktari mtaalamu wa maundu ma kanza yata sub county sibitali ni wa matu level 4 na tu kuthocha kilunguni tuutha twinena ni cia maundu ma kanza ya Nzia ya Muomo Usyai. Asante. Naindi ni wewe tuthi watu inene ya maundu makonetie kansa ya Muomo Nzia yosi kana ila isikieta cervical cancer njulikania kana ni moyo wambe with our we cervical cancer awareness month naindi katuthie mwetu ambie daktari utona define za kansa ya Nzia ya Muomo Usyai ata Muomo Usyai we katikati wa mwana na ila tuita vagina. Kuba Muomo wa Nzia ya Usyai wambie Muomo wa mwana nipo betha Usyai akasemo kauniko kebwila ni munyusu wa kanza. Na daktari ndika research inonie kana ndionde nusu milioni yaka mena cervical cancer kana kansa ya Nzia ya Muomo Usyai yoke sisi suva Kenya siliata. Wa Kenya kesi cia kanza ya Muomo Nzia Usyai nisithitwe pio sikathite na kanza ya Nzia ya Usyai yu namba ile kumana number 1 ni kanza ya nondo na kanza la yati kanza ya nondo ni kanza ya Nzia ya Usyai ni thitwe yu wa ibeti in fact kila muthenya ibeti kenda ni siutiwa ithayo kumana no wa kanza ya cervix icho kitumi tumelete tukuli mwana ndi witu withia ni wa mana kini chau kiuka ata tona kwisi ata withitwa olanga andwala withia ni mekuwa wanithi na uno nundu andu aingi tikwitha maisi research ikiwe recently nona nisie kilungu kya 50 katono ile mena ni mama nite kana pe kindu kitawa kanza ya cervix na mama nite kana pe kindu kitawa kuchunguzwa kana ku screenwa lakini kindu kila kiuma cyane kana mesi o 50 point kalungu kai 13 tu kaasu no mama mosete kidimo makasiwa kana ikwitha meotho imwe ni kanza isu ya Nzia ya Usyai ku bado kwithi atuyo kiwango kya nthi muno mwene nthira nesa ithana mana nesa wo ni mwao weta ni chona atona kwisi yata tusiokethe kwa wo weta wanicha kanza ya Nzia ya Muomo Usyai ni kanza yetawe ni baadhi ya sindu imbingi kiambe kila kikathite muno na kila serikali ithitwe yukuna kitawa kamududu ka virus ketawa human papilloma virus. Human papilloma virus ni kamududu kekala muno Nziani ya Usyai ya mundu muka na kanyai kawa kwesela kumana na kimwe kwa mundu ume na mundu muka ku kiwango kya around 90 kwa yana kamundu kuikachangia muno ivo sindu ingita kwambia maundu mo Usyai wi mwana munini miaka minini ya around miaka 14 kwitha wi muvutaji wa sigara kwitha wina multiple sex partners kana wina aume aingi kumana na kimwe na aume aingi kana akaingi ikute kuthauthea muno kwitha kuongela uwezekano wa kwitha kwatwa ni thina wa kanza ya cervix. Tusongana na daktari kansa ya Nzia ya Muomo Usyai ni kwata waisiana. Kanza ya Muomo Nzia ya Usyai kwa indi kwata asiana nini nundu data ya mwaitwala mabikitie miaka 25 na kuambatia nimo metha muno mena uwezekano wa kwatwa ni kanza ya Nzia ya Usyai nundu ni methitwe meimana na kimwe na ume
ciana muno muno ciikwatawa ni kwitha ciina mbeo manana kimwe na umena ciina itha ci exposed to kamundundu kau twaweta ka human papilloma virus. Na tuke kwa HPV ni vaccine ithitwe muno andu mayendekethia ciana itono no unene yulwayo ni nseo ni nthuku. Ni asia HPV vaccine ni imwe ya mitalatala ila serikali ikite withi itwa kuno wouno tuthesie kunzi imwe cia usie ila serikali ithitwe ikite mukazo muno imwe ni Nzanzo su ya human papilloma virus na ni Nzanzo kwa oyitha itangetite twili tutatu namba kuonana na mundu ume no twine expose watu virus ya nicho nona ina target ya twili tutatu bikitie miaka 10 kubika miaka 14 otuo boto mwana no twaile otu itono lakini kwa ya launch watu 2019 ni asia hii amount asia sina buketha no ikave both kamwana na kelitu kuthia serikali ya mbosemba nya muno na kana ka kelitu kala kata na mbona na mundu umwe withi ka kwa Nzanzo na Nzanzo ithitwe ibingi so muno ni enendi na amumatongwe. Ni asia Nzanzo ino ya bingi seka muno na andu ni kwitha mea imana kwata kindu kita wa awareness mea imana kwata umani wa kwitha Nzanzo ino itarget ka population ka muno ni chao ni kwitha Nzanzo ino muno mundu lesi ya munangango ni mundu lota netha exposed to ka virus ka mundundu nundu ka mundundu ka atwa iseka kwata na kwisela kumanana kimwe kuni chona itarget yitu ni assumption kana twili tutu at that age tu namba ya kuonana na mundu ume kutu ine to expose it to the virus na tumenda kwa Nzanzo kana twana ba mekwata hapa Nzanzo ino ikila bandu hospitali ni situ cionthe cia serikali na ibo kwa wingi kuni tukulia twili tuonze tula tubikie twina miaka esu kana tuonze tula twithatu na miaka bitite buna twina namba kuonana na mundu ume uthi itwe yumilia na twalika schedule ya ukwata Nzanzo nundu Nzanzo ivo ekwata ndosile na ukwitha isia unenge a 90% prevention. Na tusiokethia kwa the main underlying factor kana kitumi kinene cha cancer kwithiwa kana kwithiwa muinenga ni awareness ya uowo nitukuona kana katikati afya namba kana nusu ya namba ya alama wa cervical cancer ni matia wanithayo kwatiania na World Health Organization yo ni cha underlying factor ya ikui ni tumataenda kusiwa tene kana itumi mwila ciothe ya kwitha andu aingi maitiwa ni thayo ni kindu kita late diagnosis ni kwithitwe mathina amwe tasu ma cancer ocionthe bala ciabika menguduliwa mundu ekalite nayo mwi kwebinda yasa kwithia wakwatia mawonanio na ndwenda utembea kituo ni cha afya withi iwe kwa uchunguzi kwa umu wakesa kumela hospitali ila undu wazidi na ichunguzwa eithe wana cancer no ithi ya atila twita advanced stage ku cancer either localized no ithi ni advanced ku kaingi wala matha meutwa ni thayo metha ma present kituo ni cha afya me at advanced disease stage. Na hii symptoms ya kuonania kana wina cancer ni siba muimulo kuona tu ini system with the screening ni ekwa nundu kwesera screening with ya tono kwati wo mapema change cia mapema utanamba kwikwatia mwe ni kwitha bei mawonanio matene kana wina signs ya kukwatwa ikanza ya Muomo Usyai ni kwitha ono kwiso kwata mawonanio with ya oyikalangite kuni chotu emu kwithitwa target ari screening andu mathiano mapema itanamba otwika cancer with imambe yoiti na mapema nundu wana twemaika screening wakwatwa symptom ta isumbathi ya sio with ya no kwate kuona ndakame ibindela ya mwi itaibiku kana mama aminie kuona ndakame ya mwi ayambi ya kuona ndakame kana ibinda ila mundu kuona na nae wake wa kiume kwithia nibe kuoneka ndakame kana pia withia no inuma kiwu kikunyunga nae kana discharge ina muke muthuku isu ciitha baadhi ya mawona ni ala moka yambia kwikwatia ku mundu akwatwa imaona ni mamuthemba ucu tuimiza withi watembelea kituo cha afya na mapema withi twamchunguza na mapema withi intervene
itana advance. Na muno mukatona ikala duration yana atanika nao ni signs ya uwo. Uwo no wekale amwe for around 10 to 15 years. Utena mawonanyo kumela wakwata kamunyuku tweta ka human papillomavirus. Nundu kamunyuku ikekala amwe na kaibwa kyokoka kukesa aidha ka kunenga withiano wa kwithoto no kwaro no uwo ka kwata ingi na ingi so kamina kukwara no kwekala up to 10 to 15 years ukwesa aidha wena mawonanyo kundi kyo kitumi tukwasia tukambia kiukita screening uketha iwalika schedule ya kwitha wechunguzwa withiano within that 15 years onaka ukwata kwitha tono kona mapema no ketha itwa intervene mapema no kwithia usundu isa ukua. Na ndene wa screening yo nene sibitali ni sia county kana tu nene ukamba nono TB to yoneka kane kwata ne saisi muno kwa kamba. I screening ni kawaba. Screening ya cancer ni asia kwa oyu twina mithemba itatu ya screen kana modality itatu cia screen cancer ya cervix. Tuyambia nemwe ila most common na almost kila sibitali wonze wa serikali itawa viavili. Viavili ni kithimo tutsunguza nacho na ikitono tuonia mawonanyo mapema ma usu yambia na ki very much available even at our nearby dispensaries. Kutembete kituo chochote cha afya within our county na ukwate kithimo kiu na mapema no ethia ni wambia kuindavini wa mapema. Kila kingi kitawa pap smear. Pap smear ni kithimo twosa to cell Nzia ni Usyai. Amwaitwala mena 25 years all the way up to 60-65 with a maternal benefit na kithimo kiu kya kwoswa to cells vautu ithiana tusisa kana twina uwezekano wa kwitha tukwenda twika cancer no ithi etha bena tuwezekano itwa intervene na mapema na usio wa kithimo cha screen ti kithimo cha every month. In fact ita pap smear twathima ta umundi kana this year wetha bena uwezekano kithimo kitwaile usio kengi within 3 to 5 years kwitha no keep on schedule ya kwitha we screen wa kana withiano twasia no wikale na kaindo for 10 to 15 years uketha ke step in na we on schedule ya screen wa ukethia kayambia ni twakona na mapema na tu intervene na mapema na withia uwezekano waku wa umegwani wo wa muthemba une wa the muno. Na screening thini wa hospitali cia serikali uthuko maungu account ya Masako ni affordable kana ni free? Screening especially the viavili ni free. Viavili ni free kuki kithimo alika hospitali ukwata amana kitena ndevi. Ni sawa sawa na ndi ndakitali mirikileto ambose mbandini wa uthio Muomo kuve musesia tusioke thetu thiwa tuende ya kunenia maundu makonetie cervical cancer kana cancer ya Nzia ya Muomo wa Usyai iloni ya cancer ya keli kwa siko kana kwa maundu makonetie ikusia mauma cancer vandi ya Kenya na ndi ni moi wambe na moi wa kulilikana na kuthuthia ndi Nzia cia kwisobeania na uwa cancer tukathibasa. Musesia mwendo andini wa kilungu cha Uuiti muthenyani mumothi twinenea uwa cancer ya Nzia ya Muomo wa Usyai atwinake ndakitali wa maundu makonetie kana wa mauma cancer olani Wilson Kimanzi lotho kumaungu ya serikali ya kaunti ya Masako na ndi ndakitali tuisonga nambe nienda uelesie kana katusese kana musei tusiaise wina kana keletu yulu avata wako thi kuona gynecologist. Tuyasia musei wina kana ka keletu kana on guardian nutwana tungi no twitha kewe wao pengine ukwithia musi inde yogono kewe no mundu ungi ulo kwasubia kana koonze ka kelitu kana bikyo kuwa miaka 10 twikulia andu maitu kwa ndaya kwithia kila musi iwe kala na kana kena kakadi ka Nzanzo ya uono wa cancer the human papillomavirus vaccine nundu katembea kituo ni Nzanzo twikite katika shendi utanzanzo ela ingi
ku Usyai twimukulia kwa ndaya withie kana kakathikia miaka icu kuma kenda ikatembea kituoni kakwata Nzanzo ya mbere tukanenge matuko alangiti na wamithanza tukaisia Nzanzo ya keli no ithia kana kwike kala ke kasubiku tula tungi twithaa tunathu imwe ni uo wa muthelo twasia maitu mundu o maitu onza wina wo tawa muthelo nundu wikuo na imwingi etha marathanza tukukwatwa no wo wa kanza umulingania na mundu no ngi utena wo wa muthelo kutwe miza etha kana ukena wo wa muthemba usu tutongela ndozi imwe ya boost kutu twosa ndozi itatu osiateni after every 6 months kutu kulia Usyai wonze withi twatetheanisia nesia bandu mokite kwithia itamenda ubwa Nzanzo esu na kila tweleiwe ni kwitha andu asu meamanite usio wa Nzanzo muno wiliata na uni asia kanza ya service kana kanza ya Nzia Usyai you etha be musute affected community ni affected kwitha musindu ibo obundu wane ndo asia mundu wewie akwatitwe no wo usu unu wo wekuo no wo real na no wo wende kuwa kutu kule thitu atetheanisia withi twatunga muicio wo na ndi na daktari be batawiva kana wendo kunena na musese ni mwai wa awareness ya wowo ni tawendo thuthia akayulwa bata wako iko screenwa mwai uno twitha twendo manithia akamuno muno nundu aima makwata wano wowo suwa Nzia ya Muomo Usyai kana cervical cancer tumathuthie muno withi out of the busy schedule no waumia window yake au melekituoni withi iwe kwesu tukwita screening withi iwa siwa na iwe kiwa pia on institute schedule withi iwe tha ambia kwitha aikunikilo wuno withi evinda ila wetha wimukwata nitwamanya na mapema withi no atetheke na mapema na nibethia wana habits ila sieta wowo apart from ya ko transferiwa habit ila sichangia twicie imwe smoking kana ubutaji wa sigara ni habit imwe ciotha othea muno kukwatwa no wosu kwitha na nyanya ingi makumana kimwe twicie sino another habits na kana kwambia maundu ama ngono mapema kana keka nini isu twicie no habits ila ingine kwitha na wo usu twetie wa muthelo lakini asu schedule yo ya screen withi aitwa masisa kila mwaka nundu twasia asu metha mena wongele kumunango kwatwa no wo no ukombea na mundu wa kawaida kwa asu kunikela kila mwaka withi no yambia itwa wona na mapema na twa sembania na wo kwita na ndi mbetekilia tunaine maundu mako netie treatment kana kuita wa cervical cancer ni chao mwika ila mwethia mundu muka ena wo ni asia wo uno kuma screening twika screening twitha twendo sisi wo at a very early stage utanambo twika cancer nundu ambia atakatalu kindu twita ka precancerous tuselo twambika ma abnormal twi mapema twitha tuona wezekano twika cancer kwitha tuona at that time na Uuiti wambia even vaya atio dhisenda tweka screening ila tuweta aboneka bena katalu tutalu twitha twina tu machine twa ubibya kana twi freeze twita thermal ablation kana cryotherapies kana lip isu ni treatment modality cia ta disposal cia tutalu twi stage ambe tuoka twethia ya beta stage isu nitwosa akasama bau kawimbu ni kau niko ka confirm ya nesa kaneno ni cancer na twa confirm kana i cancer itwenda ambo mana yo ni cancer ibikite stage iba nundu Uuiti wa cancer watipendea na stage kutwa stage twa manya ibikite stage iba pa unibo twambia isu twita treatment modalities siebo surgery ni kutema kana ni operation ku operation ukwithia ni twatema pa ubena mathina na twaumia withi itwala twaminana na thina usu kwisela kutema zielengi eka kutema itawa ya chemotherapy kana ndawa cia makali ndawa cia makali nunenga wae in cycles ukwitha nicio wa to cell tu ya tu abnormal
kuisu ni treatment modality ya keli ingi ya katatu ibetha kuvivyo ti kuvivwa na mwaki kuvivwa na miale ya rays ya stima kwa kikamba I think tuita radiation na radiation sometimes iendana na chemotherapy depending on stage neighbor kwitha iwa vivwa wende okwata chemotherapy uthi itwa mina makali to cell tuno tula twi cancerous. Uisu ni baadhi ya treatment modalities ila si available uitini wa cancer na vyo kanketa wa form of radiotherapy tuita brachytherapy. Usu no uiti twikia i radiotherapy twikia aba site ila ina cancer kwithi atwa mine ngi obivya nundu kubivya witha obivwa from outside neno ngi the local site the brachytherapy twikia aba be ina cancer withi yende or release the radiation slowly na kuwa etha betu cell twatiwa tutetu shungulikile. Na daktari twa maundu ni makonete treatment ibinda ni mundu mukawo kethia stage ya twasiba stage 3 stage 4 affordability ya treatment ya cancer ida iliata. Treatment ya cancer basically ni costly, ni expensive. Lakini usiola wevo insurance ya serikali sivo NHIF ni tetha sia percentage nene muno uitini wa cancer. Nundu tena NHIF either ya bit expensive na costly na resource consuming. Yeah, so ni expensive kuito wousu sincerely speaking without need a lot of financial support. Na wanene ya maundu makonete NHIF county ni ya Masako kwitha na sibitali wa level 5 Machakos ni mwakati wa masibitali alafu Kenya maita wa cancer ni mosa NHIF. Sibitali witu wa Masako ni mosa NHIF uitini wa cancer na o wengi matethekete kwisela kungamiwa ni NHIF uitini usu kwithia safari oyo iti yetha ya bit isi. Na nukwana kana serikali ni failure kidogo ku educate akayolua uwa cervical cancer. Yes, ni kwithiwa aingi nwenda au kethia mayese chwicha ona actually ona hospitali la thukuma no kuma na mundu kethia ndese kiwe chao. Yes, ni asia patient sita isu tuita awareness. Pio bandu withia na sio mubia ni wo itu witha wili itatu. Pe aspect tuita ya curative. Ila isu withia ni kuita. Na bengi tuita preventive. Na promotive. Kwilo ni serikali yo launch the CHVs kana health promoters. Uketha mena jukumu kana responsibility ya utembelea mwenendi with imamu manithia baadhi ya sindu imwe ta ino. Atende the preventive team. Asi mabikia mwenendi ba ya community ukwethi iwanya ikiwa. Ingi ni media ta platform teno tukwosa. Undu andola masisi ata mutongo TV kwa wingi. Andu imaende either maimanya withi ya nupokea simu mbingi bala batena clarification kwithi ya mundu si wakwa atomani kubo uno bandu twitha ato silone asa ndo wa limitation ya resource na planning lakini niona serikali yose etenesa ikita mikakati na tuisilite Nzia no kwithi ya mwenenzi ni wakwa ata information ndo aingi withi ya matana akwa ata information ndo resource information maina yo. Na daktari withi ya mostly sa uililia survivors mamo wa we mungu siasie uyo and mundu mukausu yasia ambiyo kwata discharge lo nene ya tene but we there this vitali ndeo tabwa kana ndeo thimwa the main issue okyo mana like 2 years later wewe sio kwa mana kilo white nuko na nenyunga liko ni yenyu ta mulela yo lwa ithimine. Ni asia sometimes no anga you depend on experience ya daktari nundu teen discharge so nzem basically see that see cancer. So probably muwa present undu wa present na symptom ila wena sio. Daktari no chunguza kuanana na resource ila si available in that facility. With iwa mana the no ni chao nundu discharge no kweto no other infections ta ila to sexual transmitted infections kana infection ingi sio wao ni wa mwana no hithi teen basically with a cancer.
Uuiti with our steps daktari amina kwitha that's not the issue well move forward kwitha iwa kunikila muthasu manzia ya Usyai nundu sometimes no the andu maigwanana daktari no witha maybe apply wa leather yake no witha andana atilio ndusu manane nicho wona akwa na levels dispa hiyo dispensary wethe ambanda nduna abikiwa nesa move to youth center to level 3 level 4 level 5 kuhusu no about the bana ku the on delay probably kwesela kula ku youth workers kutuma kulia and then undu twende create awareness angino kuiko out of kwitha mena know how they are kwetende make everybody aware of who own presentation with it to increase index ya suspicion na ekolio ainge matona itha magikulia ila wethithia wina wowo wa cancer ya Nzia ya Muomo ya Usyai no uitabe we mundu muka kwitha wina cancer ya Muomo wa Nzia ya Usyai kwimaanisha ndwi fertile no uitabe no kakari ya pregnancy also to term wana cancer cervix but there complications complications siobo pasei nundu twaisiene Nzia ya Usyai na cervix niyo itha I support it uito witha uyana kuma woni wa mwana okuyana build it away to the cervix kwitha cervix yo na maishu with yave na possibilities ya kwitha otonyo okwato miscarriages within the way kano recurrent infections nundu na with ya bali core limitations ya treatment modalities nundu wa pregnancy na cancer itha na stage muvaka stage 4 toke ya cervical cancer ni stage baya bika mundu mukwa withia ndesa kana ndwesa kuboa twina survivors yona imwe iboete cia stage 4 response ya treatment no independent lakini ila sina guarantee ya treatment ni early diagnosis huwa manika mapema witha winners highest percentage ya kwitho yiitwo kabwa than one diagnose wa late stage kuile stage with ya tukwenda improve ila tuta quality of life no minimize those symptoms na complications sawa sawa na inde mbe mwana kwa kukatia ni naitu ndeni wa kilungu cha Uuiti na ndakitali tuminukilia twinanda tika umwe mundu twiloele na wenda kukwatia kwislaba 0711705858 sawa sawa mbe mwana kethi ndo mana maundu mengi yulo wa cancer ya Nzia ya Muomo ya Usyai ile kwata muno akakwatia ni akina kitali kwisila nambani su onengelele na ndi nyeni tawa mase wakitaka mbe mwana kwa kukanda kitali to asomedhiwa na toa mana maundu angi kauta na ndi nitwithi watiko manengi thini wa kilungu cha Uuiti wa kwa milile okite o masata asunye ni tawa mase wakitaka